ful me zanima ta tvoja vizija TDK, jel se ispunila kao labela, kao kolektiva, kao label svega, ono, šta bi mijenjao, ili si zadovoljan u kojem to smjeru ide i da li je to napravilo veliki korak od ono kad ste krenuli i kad si ti gledao u šta se to razvije? Pa to je uvijek work in progress, ali i nekad je teško uopće primijetiti jer uvijek si gledaš u ovom momentu i onda kad se gledaš iza ti se ne čini nužno kao neki pomak, ali je pomak jer nisi krenuo od 7000 subscribera nego od 0. Apsolutno. Tako da... I sad ste brate, je li iko od vas zna koliko ste zapravo materijala izbacili? Pa sad kad je izašao ovaj članak neki dan pisalo 2000 pjesama. Pjesama? Da. Ali koliko je projekata izbačeno? Da li projekata je preko 60 sigurno. Mislim da sad zadnji koji je bio da je bio 64. ili 5. Diesel Punk. Aha, a ovo su vas 2000 pjesama, to su oni rekli pa sad znaš koliko je. Da, pa dobro, to je neka procjena. Vjerojatno je Tibor to njima rekao. Ali dobro, generalno ide u smjeru u kojem si mislio. Mislim, ti si dosta bitan dio tu, pošto si od inženjeringa, audio do bitova, naravno što ti je bila neka domena, ali si onda tu sad jebi ga sa dizajnovima, čak i spotovima nekim, ne pretjerano, ali znam te, Puško, tako da si ubacio svašta nešto. Koliko ti je zahtjevno ili koliko poželjno ima toliko svoje prste upletene u to ili bi ipak volio možda malo pustiti konce? Pa gle, nekad, mislim, ja i Tibor često o tim stvarima pričamo, ne želiš za svaku stvar nekog voditi za rukicu i pokazivati mu, jer to je trošenje vremena, a s druge strane, ipak moraš ako želiš da je nešto napravljeno, moraš to sam napraviti ili neki quality control da je tu u tome svemu, ali s druge strane nekad treba i znati pustiti drugom i možda nije 100% kako si ti htio, eventualno mu komentiraš nešto, doradi se ili ali kažem, pogotovo meni koji se sjećam nekada imam baš OCD oko stvari i da pica izliram koji trebam naučiti znat pustiti i to je nekad malo teško, ali što više to radiš, to je postane lakše. Ali ne bih htio da je to do razine počne boli kurac na kraju, a sve jedno dobro. Jer to je onda već preko kurca rađenje i to mi nije dobro. Da. Koji su, mislim, danas, sad kad razmišljaš, već se sad fakat dosta razvili tu priču, sad kad sam vidio i taj članak, te fotke i to iznenadio sam se, jebote, koliko je to ljudi zapravo, ne, jer onak, malo je to i raštrkano, znaš, ne uhvatiš uvijek sve, jebi ga, ne pratiš. Da, i još nismo na slici ni svi. Ozbiljno? Da. Pa ko fali? Pa falilo još ljudi generalno koji nisu tu u Zagrebu bili i to, ali mislim da i Discord community onako je tu, ja to gledam kao malo veću priču, jer koji su tehnički dosta nas artista se pojavilo u članku, ali mislim da nas ima i više tipa Vurki i to, znaš, Vurki, Šporki, Pečo, Rapo, ima, da, fakat ima oko toga. Da. Ali da, dobro. Danas kad onda, mislim, pretpostavljam da se priča razvila od nazad par godina, koji su danas kriteriji da neko izbaci projekt pod TDK? To smo čak složili, to je Tibor je složio onaj guide u biti za te korake i to, ali... Taj guide sam ja doživio kao kad si već po TDK, šta radi povodom svojeg projekta, ali kako uopće da dođeš da te se izbaci za TDK? To je taman Tibor pričao u novinama, u biti mi nemamo taj stil kao regrutiranja, sad ti nama pošalješ pjesmu i mi to poslušamo i kažemo ok, potpisujemo te dečko i to je to. Nego ide na to kroz vrijeme malo da se uklopi neku ekipu, da postane dio ekipe, da se vidi kroz vrijeme da je željan raditi, da to nije neki trenutak koji sad je na hype-an, sad snima stvar, hoće izbacivati za nas album i onda se za 3 dana ne javi više kujiš i ne čuješ se s njim 3 mjeseca i onda evo mene kao bio sam, ne znam.
ono, na liječenju, ili reću, kojiš, znaš, ono, ili Ko ekipa kao, klubovima. bio sam, znaš, ono, bio sam u inozemstvu radit, ono, zadnjih Da. 6 mjeseci, jebi Da. ga, kao, sorry što se nisam javio. Mislim, ovo nije direktan primjer od nikog, da ne bi se neko našao prozvan, ali samo kažem, ono, tražimo u biti, ono, dedication neki u tome i da, znaš, ono, da želiš raditi, ono, da shvaćaš da uz to idu još više stvari, pogotovo ono kako mi prijemo, fizičke izdanja i nastupi, pojavljivanje i otići na emisiju i sve što je dio ono nekog rollouta koji je klasično. Da, dosta ono, ja bih rekao, old school pristup artista, labela i to šta po meni svakako fali i meni je to najdraži dio svega. Ono, danas kad se tako nešto odvije mi, ono, kad sam ja sad radio ovaj svoj private release party, to mi je baš taj cash money moment, ono, 2000-te, znaš, ono, kao Birdman, It's on me, kao, znaš. Tako je bio, što nije DeVito radio isto tako. Pa je, release da, party, da, mislim neki, malo, to je malo. Da. malo još veće, ne puno veće, malo veće, on je to u svojoj vili radio, ali dobro, doćemo do toga, ali da, to je bilo definitivno, a radio je on to i za onaj event, za onaj projekt prije, Plava krv, ja mislim da se zove, a u nekom klubu je to nešto bilo, pa je lik došao, dao mu lanac. Da, ja se sjećam neki white party da je bio ili tako nešto. Ja mislim da je to taj, o kojem ja pričam, taj Plava krv, a ovaj drugi je bio u toj nekoj vili, sad da li je to njegova vila, neko je rekao da je. Mislim, ja sam gledao taj stream, to je bio sa Čodom, ja mislim, cijeli stream. Da, gledao sam cijeli, jebi ga, to je to mi je jebeno i to je skroz tipa Drake-ovski i to, ali smiješno bi to bilo nama da te radimo te stvari, dobro, jer koji nismo takva ekipa, ni ništa, mi kad napravimo release party, to je ono, većinom, našli se friendovi za druženje. Pa dobro, okej, mislim, sve u svoje vrijeme, mislim, vjerojatno su i drugčiji afiniteti, ne, vi ste dosta, ne volim pakati te riječi, ali kao underground, kao, znaš, da taj cijeli pristup glazbi općenito je malo drugčiji, tako da ono, radite u skladu s tim i po meni to radite super. Ništa nije pre-flashy, ekstravagantno, da, to je ono, uvijek lagano, chill, cuga, druženje i to je to.